Balaw sing pamamyasaw o relief goods ng gobyerno kasan meto ng provincial government kareng balen na epektado ning album. Ay ning report ng Patricia Mamango. Alang Domingo ustong ating bagyo, iting mensahe ng Governor Lilian Nanay Pineda, kabang personal amumunta kareng miyal bugang barangay, king balening Makabebe at Masantol, inyang Domingo, July 21, bang pakibalwan ng kabilyan daring residenti at maratad ayuda. Bit-bit ning gobernadora, reng libu-libong family food packs, iba't ka-Represidente Ferdinand Marcos Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchalian. Tuklo, king 28,945 food packs ing Pemye, king Pampanga, 20,418 para king Masantol at 8,527 naman para king Makabebe. Balang food pack ating lamang 6 makilong abyas, delata, kape at cereal drink. Agpang king Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at king 54 a barangay king nalawigan ing apektado ning albog asang kaning bala-balaw sa uran ampong high tide. Kaya beneng Gov Pineda king relief operations dina DSWD Region 3 Director Venus Rebuldela, 4th District Board Member Kay Nugget, Masantol Mayor Dan Ginto at aliwa pang opisyal iba't king probinsya. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tuto king Balen, susuyo.